kuba umsakazi nje nenye ifreedom. Masungazi zothini usho noma yini. Uyakwazi nje ukuthi qeda ukucula umuntu uthi nje yebo-ke kunjalo-ke njengoba esho nje ukuthi impela sinefa thina elikhulu. Ngikhumbule mhlawumbe lethi nje hayi awungeke wena usekhohliwe ama-lyrics ethi hayi ngiyeke wena ngiyeke hey Nkosi yami ama-lyrics seyibambe ekugcineni. Hayi ngeke hayi usekhohle yabona masithi right esesha isikhathi kulahleka i-lyrics. Yabona yona lento yokusakaza nje yona uyayibona ukuthi inakho ukuhlanyana okukhona nje ukuphazamiseka ngomqondo, ngoba kahle kahle umuntu ukhuluma yedwa laphana kulela bhokisana nje uvaleliwe ngethemba lokuthi bakhona bangilalela emakhaya. Akanayo ishow khona nje umqondo wakho ukuthi yazi ngenzeka ukuthi ngiyahlanya futhi uma ucabanga ukuthi uyahlanya la uhlanya khona ngempela futhi nje lokho ekhuluma nje zonke izinto nje atshela nabantu nesikhathi noma nabantu bayilalela abanasikhathi nje wabona isikhathi batshela isikhathi balela abantu ucuphela alarm nje ukuthi mina kwashaya isikhathi sokuthi isona esiyosho iyongivusa abatshela isikhathi yabona into abangahlangani nayo eze omunye sesola ukuthi ufuna ukuthetha ukuthi manje akahlanye nathi awuthi-ke ngithinta iy'thando zami-ke zabe ngimfonela iy'thando zami-ke manje sizoyeke nje impilo nje ukuthi kunjani empilweni ufuna ukuzwa impilo yakhe ukuthi yena unjani u-right yini ekhanda ethi bana sithola abantu lana sithola abantu la ngathi ulayini wathi uyabheda-ke lana kubheda ulayini wakhe ekhanda ayisibona la line 2 umincileke manje inkosi yami umuntu yaseyahlanye line 2 sithola abantu la line 2 ngathi akukho muntu lana akukho muntu ekhanda lakhe kuyabheda nje akukho lutho kuyabheda athi akesenze kanjena-ke siphuthuma seyitolo useyabalekayo yabona usehlanya ngempela manje meseqala yabona usuhlanya olubalekayo usuqala ukubaleka usuhlanya impela umuntu uyamfica laphana akukho idolo uyihlalele.